Noneho ibintu bihinduye isura. Vestina n'umugabo we Idirisa insengero zikomeje kubahanahana amapase ngo ntabwo zishaka kuzabakoresha ubukwe. Ni nyuma yuko Vestina yasengeraga muri ADEPR ikaza kumushwishwa ibiri zikabatera utwatsi ikavuga yuko ubwo bukwe bwabo bitazabukoresha habe na gato na mba. None kuri ubu ngubu barimo baracaracara mu nsengero bashaka urusengero rwazabakoresha ubukwe. ADEPR yanze gusezeranya Vestina na Idirisa, ariyo mpamvu barimo kujya mu rusengero. Ejo ndi muzamubona kwa Minyoni. Bivuze ngo rero abantu baraza kwitega ese Julienne Kabanda azasezeranya Vestina na Idirisa cyangwa baraza gukata bajye kwa Apotre Minyoni. Iby'ubukwe bwa Vestina na Idirisa bikomeje kuvugisha abantu benshi na benshi ku mbuga nkoranyambaga. Ko hari amashusho agaragara y'uyu munsi wambaye iyi myenda. Nyuma yaho bigiye hanze bavuga yuko itorero rya ADEPR ryamaze kubakosora cyangwa ryamaze kubahana ngo bashobora kuba barakoze ibitemewe, kuko uyu Idirisa bavuga yuko ari umugabo wari ufite abagore bageze kuri 3 n'uyu mugore yari yongeyeho ngo wakangahe. Ndumiwe niko wavuze. Amakuru akaba akomeje gucicikana kuri no mihanda ngo barimo barazenguruka mu nsengero bashaka urusengero rwazemera kubasezeranya kugira ngo ibintu byabo bitungane neza, ngo bakore ubukwe bameze neza, ngo bahite bambuka bigiriyeho mu bihugu by'amahanga bigire muri diaspora. Ngo uyu Idirisa ngo arashaka kuzamurongora byemewe, hanyuma ngo akamuzamukana byemeye mu mategeko kubera yuko ntibakora ibyabo. Uhari uwo ntunze abantu benshi bari kugenda bashimangira yuko yari umwana mutoya, ariko ngo icyambere na mbere cyangwa agashingura cumu ngo yabakubise bakemera ko uyu mukobwa akiri umwana. Yego ye. Ngo yarabanje yubakira umuryango w'uyu mwana ngo inzu y'icyotsi mu mujyi wa Kigali, dore yuko ngo babaga i Musanze bahise bimuka bagahita bizira gutura i Kigali. Ko umwana bacuruje cyangwa batanze inkwano zihagije. Bikaba bivuga yuko Irene Murinda na Irene Murinda habikasha amakokero umusore ngo utajya wiburira, ngo nawe 1/10 yaba yaramaze kugishinguzamo kuri uyu mwana, dore yuko nawe ngo bashobora kuba baramuhaye umufungo uhagije. Guys, ubukwe bwa Vestina n'umugabo we Idirisa bukomeje kuvugisha abantu benshi amangambore, cyane cyane yuko bari kuvuga yuko ADEPR yamaze kubirukana y'ubwayo. Ikintu cyatumye ADEPR yirukana Vestina ngo nuko babanje bakajya mu minsi yabo ngo mu kuryoshya kwabo, ariko ngo Vestina akaba yari afite inda. Nyuma gato ngo Vestina akaba yari afite inda. Ikindi umugabo kiri kuvugwa yuko bishobora kuba byaramwirukanishije kuba yakorera ubukwe muri ADEPR, biranavugwa yuko ngo yaba ari umusilamu, bikavugwa yuko yaba afite abagore benshi. Urumva ayo ni amakuru menshi agiye atandukanye ADEPR yahereyeho ikaba yamuhagarika, ariko ntago bacitse intege na gato rwose, dore yuko bari kugenda basaba ahantu bakorera ubukwe bwabo mu macaca agiye atandukanye hirya no hino, cyane cyane yuko barimo bazikatakatamo kugira ngo bumve urusengero bazumvikana narwo rukabakoresha ubukwe rutabagoye cyane. So kandi biranavugwa yuko ikindi nyuma ya buno bukwe bwa Vestina nibumara kuba azahita amwerekeza aho yabaga nyine muri diaspora. Ayo ni amakuru agiye atandukanye avugwaho n'abantu benshi cyangwa atavugwa na rumwe ku bantu bagiye batandukanye, cyane cyane yuko ba nyir'ubwite bafite ukundi kuntu babivuga. Ikindi bakavuga yuko uyu mukobwa ngo yaba yaracurujwe, ngo ni ibintu bimeze nko gucuruza, kubera ko ngo uyu mugabo babanje kumusaba kubakira inzu y'icyerekezo mu mujyi wa Kigali, bakimuka i Musanze bakaza mu mujyi wa Kigali. Ubwo urumva rero nabyo ni ibintu bimeze nko gucuruza mbese ubwabyo,
si ibyo yuko nyine ibintu bijyanye no gushimira umubyeyi wareze umwana kuva na kera byahozeho, ubwo ni muri ubwo buryo uriya mugabo yabashimiye. Irene Murindahabi nawe ngo akantu yaba yarabonyeho gafatika rwose, yabonye akantu nk'ak'umubyeyi rwose, nawe ngo baramutamitse bihagije cyane cyane yuko atari kubyemera kuko niwe inzira zose zo kugira ngo uwo mukobwa agerweho zanyuzeho. So guys, kora subscribe twagure umuryango.